umunca amabhuleti wayo noma usumosha kakhulu wena zakumunca amabhuleti akuya bemphakathini bekubona ukuthi unjani umphakathi phela ungaxoxa nawe kahle futhi ngekuthathasele baya sibathiwa labantu laba bagadwa lapha eParliament nokudibana noma kuyenzeka babavele nje emphakathini ayosibarabekho uthiwa kuyatoyitoya nje ufike emvala wayathandisa abanye bayazindizela phezulu la embonini hayi mbona idlalo sibali uyabona nje sibali labantu baseParliament into umbuso nje obadidayo lento ama-blue light la abanikezwa uyabona labantu bahlahla kusebantu bodwa uyabona sibali ngeke ufike uthi angivotele nguvotela ube phezulu mawusulapha phezulu uyangisaba manje kanje kufuneka ugade manje kanjani kuyivotela lento nje inkinga kakhulu ukuthi ngempela ungafika uze kimi ukuthi ngivotela masulapha usangithembi kodwa wazile kanti usafuna ivote ukuza la kimi mntana uzokuvotela yini kanti leyo ifihlayo wena yini ukukhohlakala lokho wenza ukuthi begade kanje bazi ukuthi bakhohlakele ningi izinto ezirong abazenzayo ngokuthi ngoba ama-officials kufuneka begade ukuthi bengalimali phela langathiwa nje okay umthetho le South Africa uthi akunamuntu ozogadwa manje ungabuka ifilimu lapha eParliament ifilimu yadlala emini ilakalila madoda ngilapha kudaba lapho abalanda akukho ngene nkalo etonic yapho Osibalo usho ukuthi ngoba ama-drugs emangaka ubani ongenisa ama-drugs abokufika nguhulumeni ngabelungu ama-drugs kahle kahle lawo adalandela umsuka wabo iBrazil engathi khohlalele kakhulu ngendabeni yama-drugs ama-drugs angena ngama-harbor nangama-airport okay so should la emahaba nasama-airport ngicabanga ukuthi abantu abaningi abagada kulezo ndawo kunama-security lapha kunamaphoyisa should kunomuntu ophezulu okusukazi lapha abaphezulu mhlawumbe njenge-minister mhlawumbe nemkhumbuthile ozofika lapho phethe into kanje ningadlinge nisondele lapho kusondela abazwazi ukuthi wathathe ezefikela emphakathini ngoba yonke into lefikele e-airport iyaseshwa yonke into lefikele ehaba iyaseshwa kunjalo so if how come ukuthi zizofika la kwi-community idlule yonke le ndawo le kunamabhoda kunani yabo yazi lapho uzwa impela ubuhlungu lo mfo ukuthi mungenamali ungekho futhi ngakini noma ungakhuluma uthina ngeke uzuzwa lo mfo wasemalawa wakwabuza intathelo wathi uke waba neseboda before yazi eboda ofana secourt wangena nesibhamu ecourt yebo ngeke uzungene la e-high court nesibhamu khohla ngeke uzungene esho la muntu uthi e-airport kunomshini osikena abantu yebo obona ngisho imoto ngaphansi ugwinyele phakathi uthi uhambe toilet uyikhiphe bakoperate Yeah. bakulenza uze toilet that's why ngithi mina ke sibali nabantu abalapha ama-officials kunabantu ekusuke bazi ngalezi zinto ukuthi kuzokwenza into ethile ngesikhathi sokuthi ibheki lama-drugs ase-erathini lawa atholakala e-erathini lawa kukhulunywa ngayo nje kulezi nsuku lama-drugs ayisuke eThekwini ezazofika la usho ukuthi from la ePethekwini ngiyacabanga ukuthi kunamaphoyisa nanama-tollgate la ko-Harrismith nawudlula kunemoto zamaphoyisa kudlula yonke into uza la ko-Hitleberg kunamaphoyisa yabo makume-tollgate so kuza kanjani ukuthi into from mabe ukuthi ayikade ibuya phesheya noma ibuye lapha eBrazil noma ibuya la ibuya khona idlule iphume lapho emkhumbini ukuthi ayifike ngomkhumbi noma ebhalonini iziyongena etragini ukuthi itrug noma evenini izizofika la ibanjwisila ibanje and lapho umuntu otake over lapho futhi umuntu oyi-official yonke abantu abaningi laba abaphezulu kusuke bazi nakunezinto ezizokwenzeka ezirong okay manje sibanga thina sisodwa la phansi nabantu abalambile laba nabokufika singayi la kunenkinga khona lapha phezulu labantu abagadwa sabayo la blue light i-blue light inkinga labona abantu abakusondeleki oh yeah mawuqala ungathi uyasondela nje uzoba nenkinga uke wezwa kuthiwa imaashi iyasuka la emzini kapresident akazi kwenzeka so imaashi igcine iphelela nje la ko-Luthuli House khona la etragini beshisa amatragini umgwaqo wenze lutho sibana shisa umgwaqo just wonke umuntu osebenzisayo yabo so abantu nje abakhohlakele labantu abalapha phezulu bakuthiwa kuyayitela kuthiwe dilizando nakuthiwa yinanga umuntu okhohlakele eParliament kuthiwa kudilizwa yena kutelekele lokhu akudiliwe ubani ngabe kukhulunywa ngcono kakhulu izwe lingabuyela emakhosini kanjani ngokwakubo inkinga belithathe kakhulu labantu amakhosi asekwazi ukulawula indawo lezi aphethe kuzo kuphela awasakwazi ukulawula ukuthi ngalawula umhlaba ngendlela engibuka ngakhona ngoba umhlaba manje ngathi uyabheka ulawulwa ipolitiki yonke noma ngathi wenzani ipolitiki ngiyo phezulu makhishwa isabelo zemali sikhishwa labantu abalapha phezulu eParliament
ayikho imali emakhosini kufikela imoto yawo ayikho imali ongathi manje asitsheleke sokuthi inkosi ayisinike imali sokwakha isikolo cha ufuna uye ekhanseleni kuyiwe kumeya naye iye inokho eminyangweni ethile kuze kuyofika le phezulu kwi-Department of Transport bese kuthiwa ke no madoda nabahloli bethi hayi anisizeni lapha ke isikolo sekunenkinga kanje uyabo so noma ngaye ikhansela ushisa umuzi ikhansela linamali linomholo walo nje lo uholayo walo so ikhansela liyisithunywa kahle kahle nakuthi ikhunywa ngekhansela abantu ayisibali ngeke man uyazi indaba ethintayo ijule kakhulu pho yini le kumele siyenze kanti ukuze siphile kahle emhlabeni wena ubona ukuthi kumele senze njani manje kufanele kususu leadership engcolile kube kwabantu asicabanga ukuthi bazoba right abazokwazi ukumela iqiniso uyabona nje ake ngilenzela nje ngeke ngakhuluma la ngobaba uOwen Nkomo ngobaba uAnna Msweli uOwen Nkomo ulapha kwi-Inkosi Group wawumsweli ula kwi-traffic wabumdumo Mkhwanazi ula kumaloya ake sithi mhlawumbe nomama Mangobese nangabe ukuthi sithatha umfowethu lo Mancinza lo welakhulu sithatha uMancinza lo wenkatha uyazi labo bantu labo njengoba ngibaba nje lo6 ake singakusebenzisa ukuthi nabo phana umthathu nongizwe ukuthiwa bebese endaweni ethile nofela emntwini sike sibathathe ngamabomu nje ungizwe nophakela umthakathi nofela emntwini sike sibalindele 9 le uyishiya ingoma amakhosi ngoba amakhosi esencane ake ngeke ngisho lokho isencane angikudelela ukuba yiyo kwayo isithathe nje le 9 sithi cha sicela ngene siphathele nje izwe sike sibone ukuba uMkhwanazi singamshini sindlela 10 bese cengene siphathele izwe nina nizobekana ngokweni ngoba ama position ukuthi wena uzoba la kodwa uzoba uMkhwanazi noma Mangobese noma bengabeka labo president oyedwa wabo kwabe president bese laba abanye sebengahlukanisana ke kuma minister ukuthi njengomsoli mhlawumbe umfaka wa transport obuyazi indaba zemigwaqo nama transport